Lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami ne pokažu želju za izlečenjem. Mnogi kada spomenu bolest zavisnosti misle samo na narkomaniju i alkoholizam, ali ljudi se javljaju na kliniku sa najrazličitijim problemima. Bolnica Vita je specijalizovana za sve oblike zavisnosti, odnosno naši pacijenti su pacijenti u najvećem broju slučajeva zavisnici od heroina, pored njih tu su bolesnici, odnosno pacijenti alkoholičari, u poslednje vreme sve više i patoloških kockara u kliničkoj praksi. Inače, kažem, postoje različiti oblici bolesti zavisnosti, najčešći su upravo ovi koje sam naveo. Narodna izreka kaže, bolje sprečiti nego lečiti. Šta znači reč preventiva kada su bolesti zavisnosti u pitanju? Najrizičniji period odrastanja vezano uz zloupotrebu psihoaktivnih supstanci jeste period između 12. i 17. godine. Po brojnim istraživanjima tada se dešava 2/3 prvih kontakata sa psihoaktivnom supstancom. Zbog čega je to tako? Postoji više razloga. S jedne strane, sam taj period adolescencije, puberteta je buran, što se kaže sam po sebi. Dominira radoznalost, budi se radoznalost, dominira želja da se probaju nova iskustva. Zatim, u motivima, odnosno što se tiče ponašanja, uglavnom je oblikovano sa motivom da se dopadne grupi, da se dopadne pojedinac vršnjacima i sa strahom da ne bude odbačen. Na sve te elemente se, kažemo, dobro uklapa psihoaktivna supstanca. Ona je novo iskustvo, ona se najčešće konzumira u grupi, ona je na neki način grupno obeležje, na neki način ulaznica u neki svet. S druge strane, imamo jednu, kažem, sveopštu neinformisanost ili slabu informisanost iz koga proističu brojne predrasude. Najčešće kod mladih, ono što su i naša istraživanja pokazala, jeste ta neopravdana podela na lake i teške droge, gde se s jedne strane među lake svrstavaju, primjer radi, marihuana, ekstazi i neke druge, a teška je heroin. Pa implicitno na neki način iz toga se može zaključiti da ove lake ne proizvode neke teške ili trajne posledice i da se na neki način, da su dopuštene, čak, postoji neke zemlje gde su legalizovane. Psihičku zavisnost mogu da proizvedu sve, apsolutno sve psihoaktivne supstance i u tom smislu ne postoji razlika između lakih i teških droga. To je prosto jedna zabluda, a takođe apsolutno niko ne može garantovati da povremeno uzimanje neće prerasti učestalo, a učestalo da neće završiti sa bolesti zavisnosti. To potvrđuju i brojni pokazatelji iz naše kliničke prakse u anamnestičkim podacima naših pacijenata, koji su u većini heroinski zavisnici. U preko, 99% marihuana je jedna od prvih psihoaktivnih supstanci sa kojima su došli u kontakt. To svakako ne znači da svako ko proba marihuanu će postati heroinski zavisnik, ali postoji jasna povezanost, odnosno veza između njih. Još jedan faktor rizika, ne manje značajan čak u poslednje vreme i dominira, a to je dostupnost psihoaktivnih supstanci u savremenom društvu. Brojna istraživanja tu pokazuju, skoro je pokrajinski sekretarijat izašao sa podacima kod srednjoškolaca u Vojvodini da preko 95, 97, ne znam tačno, procenata srednjoškolaca u Vojvodini zna gde može da nabavi psihoaktivnu supstancu. Znači, kada bude ponuđena sa psihoaktivnom supstancom da kaže ne, odnosno da zna zbog čega treba da kaže ne. Ukoliko to uspemo, a tu, trebaju da se uključe svi od porodice preko školskog sistema i drugih ustanova koji se bave sa vaspitanjem, obrazovanjem dece, mediji, društvo u celini. Ako to uspemo, za takvu mladu osobu koja ume, a zna zbog čega kaže ne, ova priča ne važi. Sve je više onih koji dolaze na kliniku zbog zavisnosti od kocke. Patološko kockanje je jedna od bolesti zavisnosti, spomenuti se ih više, sasvim, po dinamici slična drugim oblicima zavisnosti. U suštini, kod bolesti zavisnosti imamo ono što
mi stručno kažemo gubitak kontrole nad impulsom, odnosno samo to kockanje, odnosno ta radnja je nešto što pojedinac počinje da vrednuje u toj meri da zanemaruje ostale svoje sadržaje, životne aktivnosti, na neki način spreman je da plati visoku cenu da bi nastavio upražnjavanjem te radnje, bez obzira na finansijske gubitke, na molbe okoline, na loš osjećaj, on nastavlja. A da li su bolesti zavisnosti zastupljenije kod muškaraca ili kod žena? Ugroženi su svi, prosto mozak u tom smislu reaguje na isti način, ali tu ste u pravu što se tiče kliničke prakse, otprilike naše iskustva su da na 7, odnosno 8 muških pacijenata dolazi jedan ženski pacijent, prosto to je tako. Jeste teško, ali ono što je sigurno, nije nemoguće izlečiti se. Najbitnija je želja za izlečenjem. U lečenju zavisnosti nema čarobnog štapića, nema čarobne tablete, nema čarobnog preparata koji će rešiti problem. I takođe da ne postoje brza, instant rešenja unutar nedelju dana, mesec dana. Znači, to je prosto nemoguće. Bolest zavisnosti kao hronična bolest zahteva jedan dugotrajan oporavak i zahteva pristanak, prosto učestvovanje samog pacijenta, voljni moment pacijenta, odnosno da ima želju da želi da se leči, uz pomoć takođe porodice, svakako i određene medikamentozne terapije kroz duži vremenski period. Alkoholizam često može biti prikriven činjenicom da je koja čašica više u našoj zemlji opšte prihvaćena. Alkoholizam ima neke svoje specifičnosti. S jedne strane, socijalno je psihoaktivna supstanca, alkohol je socijalno prihvatljivija. Sama bolest, odnosno problem do nivoa, da govorimo o patologiji, se razvija kroz jedan duži vremenski period, otprilike 10-15 godina se alkoholizam razvija i, kažem, društvo je tu manje osetljivo, odnosno više tolerantno na takav vid ponašanja, odnosno nečije funkcionisanje. I ono što mi takođe na neki način beležimo u kliničkoj praksi jeste da nam se upravo iz tih razloga što se bolest duže razvija javljaju stariji pacijenti u 50. 60. godinama i to najčešće podstaknuti, opet kažem zbog tolerancije okoline, podstaknuti nekim sekundarnim telesnim posledicama koje je alkohol proizveo, da li su to neki srčani problemi, da li je to dijabetes ili neki drugi problemi. Nažalost, i u sferi lečenja od bolesti zavisnosti ima predrasuda. Predrasuda imamo, s jedne strane, taj stid i na neki način osjećaj poniženja porodica gde se bolest zavisnosti desila, da se prvo ti problemi pokušavaju rešiti unutar 4 zida, da li nekim ucenama, da li nekim molbama, da li nekom nadom da će se situacija promeniti. Na taj način se izgubi vreme, a onda, opet kažem, zbog neinformisanosti se traži neka druga rešenja, da li samo čišćenje, samo detoksikacija, da li samo ugradnja implanta, da li sprovođenja jednog dela terapije bez, kažem, kompletne terapije, pa se i tu izgubi vreme u tom povratku, u tim učestalim recidivima, do konačne odluke da se lečenju pristupi na adekvatan način, da se istraje u programu kada se onda rezultat i postigne.